dutangiranye amashyi yo gushimira abantu bose bafashe icyemezo cyo kujoininga groupe zacu yaba ya VIP cyangwa se iya VVIP. Abantu mwese mwafashe icyemezo cyo gukora correct score muri no weekend, mwese muri abantu b'abagabo. Reka nongere mfata umwanya nongere mbahereze amashyi yo kubashimira. Wayo turivuyemo ibyo ngivyo kabisa. Nawe wajoininga groupe yacu ya VIP cyangwa se VVIP, nuko twandikira kuri iyi nimero katwabandikira kabisa tubazo tise kujya muri groupe bisaba amafaranga ngahe, bisaba iki, kubona correct score bisaba amafaranga ngahe, na amafaranga. Naho kuza kumbwira ngo reka mbabwire ikintu nanga nshuti zanjye, iyo umuntu aje ambwira ngo kenga ibyo bintu twakorana ngo ariko ngura abanzu mipari ngo kugira ngo mwizere nkande uraza kunsuzuma wamaye akazi ipari hano mbonazi baye ese cyo sinabakubisa narize nziza kuri Liverpool nkakubwira ntimaze iminsi irasatata na ibitego byinshi cyane, muyigure ibitego hejuru y'ibitego bibiri. Liverpool yonyine gutsinda hejuru y'ibitego bibiri, ya narize sinziza niba ifite odi nziza. Mu gihugu cy'Ubutaliyani sinagukubisa analysis nziza, ndakubwira ni kwa Roma na Inter ni ibintu bikoze cyane. Inter de Milan ishobora kwisanga igiye mu cyumweru cyo gukubitwa uyu munsi na Barcelona ikayikubita kwa kangaye kwa gatatu. Ibyo nabyo ndabivuga hano kuri mikoro zanjye rwose urumva ndarenga ndakubwira ni kwa Man ugende wigurira amakoroneri gusa tivoa, ndakubwira ngende wigurira ikipe nka za AC Milan zirakina hakiri kare cyane ugende zigure gutsinda. Ubogo koko ayo ma equipe yo nyaguhaye hari umuntu numwe nishyuza, none ushaka kungira icyizere gute kandi ngohereza n'iby'uburu ushaka kuza kunsuzuma gute? Wowe niba uri tayari kujoininga groupe niwe gufata icyemezo. Ni ibintu bibabaje amapari ndi kuberekana abantu baza Mozambique n'abantu baza Malawi n'abantu baba mu Burundi, ngira ngo abashinga ntaye murabibona ko muvane rwose para bayikoze neza cyane. Urumva hano mu Burundi rwose dukomeze no kubashimira, mukomeje kwa bakiriya bacu ubwego hejuru mu gihugu cy'Ubugande namwe. Ariko wowe bundi abanyarwanda mumeze mute kuki mugira imitima mibi? Ariko nago ari kuvuga ngo tugira imitima mibi muri rusange, turabizi twese ko abanyarwanda turi abantu beza cyane. Ahubwo nyine nuko rimwe na rimwe tuba dufite ubwoba, ariko mugomba kumenya ko mukambukikuramo ikintu kimwe yuko riske mubi mu buzima, riske mbi igoye kurusha izindi mu buzima ni riske yo gutinya gufata riske. Iyo wanga gufata icyemezo ngo udahomba, iyo wanga kugira gute nyine uguma aho ngaho ntawo gishye. So ni 0794486332 iyo nimero yo kutwandikiraho utusaba ubusobanuro kugira ngo ujye muri groupe bisaba ngahe, tubwira uburyo wishyuramo n'ibindi byose bimeze nk'ibyo ngibyo. Twazamutse twagiye cyane kabisa, na ubundi umunsi ni ku itariki 28 ukwezi kwa kane kurimo kugera ku musozo, turinjira mu kwezi kwa gatanu kabisa. So ukwezi kwa kane kurimo kurarangira rero ku itariki 28 turi mu mizo y'amashampiyona kabisa, turimo amashampiyona y'amagenda arangira kabisa. Niyo mpamvu muri no minsi mukeneye gukora prediction, ariko mukayikora mwifite ubwenge cyane, mwitonze cyane, kubera ko hano amakipe hano aba ari kubatanga cyane. Mwarabonye PSG ejo bundi ko yatsinzwe match ya mbere muri saison iri mu rugo, itsindwa n'ikipe ya Rennes. Ntabwo ibyo ari ibintu twari twiteze twese, ariko kuko nyine yarangije yayo ni ibisazi. Ubwo rero munyemere turi ku tuntu tumashe dukeya, cyakoze ari champion ikiri mu buryohe pe, kuva ku mukipe ya mbere kujya ku ikipe ya nyuma ari champion ikiri mu buryohe. Champion y'Abataliyani rwose nishimiye ko yazamuye urwego. Champion y'Abataliyani rwose irimo competition sofa kugeza uyu munota isa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda. Ekipe ya Udinese iraza ko yakira ekipe ya Bologna, hanyuma ekipe ya Bologna kuri ya Fishe niyo ifite icyo irwanira cyane, kubera yuko irimo irareba ko yakora uko ishoboye kabisa ikazaguma mu makipe ane ya mbere kabisa, kugira ngo irebe ko umwaka utaha yazagaruka muri Champions League yikurikiranya kabisa. Bologna rero iri ku mwanya wa gatanu kugeza kuri munota. Nawe bumva ikintu kiri mu Butaliyani, ekipe ya mbere ni ya kabiri zihanganiye igikombe. Ekipe ya mbere ni ya kabiri zihanganiye igikombe kuko ya Napoli ifite amanota 38, hanyuma Inter Milan ifite amanota 71. Ayo makipe ahatanira igikombe arimo amanota 3, hasigaye imikino 4. Urumva ntago ari ibintu byoroshye. Hanyuma ekipe ya Atalanta mwanya wa gatatu na amanota 35, Juventus amanota 32,
ekipe ya Bologna 60, Roma 60, Fiorentina 59, ekipe ya Lazio de Roma 59. Izo ngizo zose nta nimwe yizeye kuva ku mwanya wa gatatu kugera ku mwanya wa kane. Urumva kandi hakenewe amakipe biragomba gukina Champions League. Ari Juventus iri ku mwanya wa kane ntibyizeye kuko nk'uyu munsi Bologna gutsinda kwayo irahita igira amanota 63 ijya imbere ya Juve itimo ku mwanya wa gatanu. Mu gihe kandi Lazio yaba yatsinze nayo irahita izifata inganya amanota n'ikipe ya Juventus. Lazio de Roma nayo ifite match ya uyu munsi. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. So ndaza kugusaba rero ekipe ya Bologna kuza kuba itsinda umukino cyangwa se kuza kubunganya. Hanyuma ekipe ya Hellas Verona iraza kuba yakira ekipe ya Cagliari. Angaha ndumva aya makipe yombi yo nta bintu bya danger arwanira kuko ekipe ya Verona ifite amanota 32 biragoye ko yazazamuka rwo yazamanuka kuko za Venezia nazo zifite 25. Urumvira ziroza amanota agera muri 7 ziri kure cyane pe kuri zarasigaye. Hanyuma ekipe ya Cagliari nayo irarusha amanota 5 izikipe zimanuka. So iyi match rero bunde kano ka match kabaro ko kunganya abantu bakigenda. Ino match ndaza kugusaba draw kabisa muri uyu mukino. Hanyuma Lazio de Roma iraza ko yakiriye ekipe ya Parma. Nakubwiye ko Lazio yo ifite ibyinshiro byo kurwanira irimo iracungana nuko yareba ko yaza muri Champions League next season kabisa kuko nakubwiye ko iri ku mwanya ngubu wa munane ifite amanota 59 ariko insinzi yabo y'uyu munsi irabicaza ku mwanya irabicaza ku 32 anganya na Juve ku mwanya wa kane kano kanya uyu munsi kabisa. So nta kabuza rero ndaza kuza kugusaba Lazio de Roma kuza gutsinda uyu mukino Monami. Twagiye twirukanka cyane munyemerere turebere hamwe no kuzindi match tuzamutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Ari icyiciro cya kabiri ekipe ya Leeds United iraza ko yakiriye Bristol City. Hanyuma icyo barwanira nabo ahangaha murabibuka ko Leeds United yamaze gukonfaminga ko igomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere ariko barimo bararibese twazamuka dutwaye igikombe cyangwa se niki. So Leeds United rero ahangaha Leeds United iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 98. Ekipe ya Burnley ku mwanya wa mbere n'amanota 97. Urumva ni ibintu bitoroshye ariko ikipe ya Bristol City ni irwana no kureba ko yaguma muri aya ma ekipe atandatu ya mbere kugira ngo byibuze kuva ku ya gatatu kugera ku ikipe ya gatandatu bazishakemo ikipe ishobora kuzazamuka mu cyiciro cya mbere. So aho ishobora kuzabihanganya na Sheffield United, Sunderland ndetse ni Bristol City nyine ndetse na Coventry City. Uretse ko barebye nabe ekipe ya Millwall yakinjiramo isaha ku isaha, barebye nabi kandi ikipe ya Blackburn yakinjiramo isaha ku isaha. Even ni Middlesbrough ifite 38 nayo ntago yaba ibyanze kabisa. So urumva ko Bristol City ifite ikintu kinini cyane hangarira. So ndaza kugusaba ekipe ya Bristol City kuza kubona igitego over 0.5 goals kwa Bristol City. Vuye aho ngaho munyemerere tukomereza mu gihugu cya Espanya. Ekipe ya Almeria iraza ko yakira ekipe ya Racing de Ferrol mu cyiciro cya kabiri muri aho muri Espanya kabisa. Ekipe ya Almeria ku mwanya wa 8, ekipe ya Racing de Ferrol ku mwanya wa 10 nubwo nta taza kugusaba n'ubundi nta kabuza win kabisa, win straight win ya Almeria kabisa. Monami naho ngaho dusoreje swadiro zacu z'uyu munsi ndakumenyesha ko tugiye gutangira kubamenyesha kujya muri twa dugu dutoya kabisa za Nicaragua, za Vietnam, za Ewan niho tugiye gutangira kubetingira muri iki gihe amashampiyona yenda kurangira. So mugume muri ku murongo kabisa, mukomeze musharinge video zacu, mukomeze muzikurikirane muri benshi. Tazuyaza kandi kutwandikira kuri 0794486332 kugira ngo ubashe kujoininga group yacu ya VIP ya WhatsApp kugira ngo ubashe kuba uzuza ibisabwa maze ubundi ujyemo nawe ujye wibonera ipari ziba zizewe nk'izi ngizi dutanga buri munsi. Monami mani baninde ndabakunda cyane, mukomeze mugire uwa mbere mwiza, mukomeze mugire intangiriro z'icyumweru nziza. Tubifuriza kuzamukazaronka muri iki cyumweru cyose. Mukanya ndabazanira video ku munsi w'ejo ya Champions League ye baba we Arsenal Paris Saint-Germain ndakubategurira imiriro ivugira ngo imiriro yo ku rwego rwo hejuru. So nuzacikore rero n'ikiganiro cyo ku munsi w'ejo tutagikereka mu masaha rwose yakare cyane maze ubundi muzacire muri benshi mubashe kuba mwikorera amafaranga. Ariko ukeneye analyse nziza kuri Champions League, ukeneye show deal nziza kuri Champions League, iyi Champions League iciye agahigo y'uyu mwaka inshiri ya gahigo wenda reka ndeke kwivuga tutaragera kuri finale akamwe mbivuze ariko kugeza uyu munota nta pari n'imwe ndakora ya VIP muri Champions League ngwishye.
bananga uyu mwaka abatangira amakipe 30 ntago ndashya ku munsi wa Champions League bananga ako kanura kumva gute ejo ni Champions League Arsenal Paris Saint-Germain umunsi wa gatatu Barcelona Inter de Milan yo ni bino bikomeye cyane. Imana barinde rero, ciao ciao, reka tuze gusubira mu masaha yacu ari imbere.